Dakle, sada pravim namaz, prilog, glavno jelo za muškarce. Plavi paradajz, kopriva, peršun, golica, biber, so, kurkuma. Seckamo malo koprivu na sitno. Gornji deo se skine, čvrsto uvatiš luka, rende, glavicu belog luka. Izvolite, golica, skače stiganj. Tu je i famozno bučno ulje, dasto, zelenkasto, crvenkasto. Svako ko ima 40-50 godina, radite preventivu prostate. Malo biber i so, malo šarena so, malo pečena golica i dobiješ paštetu za na leba. Za muškarce prava stvar. Ako nemate vreme za egzibicije po kuhinji sa salate, sa ovo, sa ono, uzmete nešto prostije, uzmete kapi od mog brata Teja. Dakle, prostata, urinarni trakt, vodite se računa, imate samo jednu prostatu i jedan urinarni trakt, tako da budite nežni s njima.